Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nanabarang! Di mo't inayabam daggabat kan Bruno? Ay, dito yan nagabat, senyorito. Naliswag namin, Kat ni Bruno? Diyan mo, senyorito. Inakmandamagan kinibursyaw. Tonto! Si Kamad, inutil ka. Nakita yung lang arudan da diya kabalyero. Impalubos yung pailangan nakalibas. Patayin kamadlangan. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y amakitak ti kabalyero. Sakti mangitatag kada kayo as ibibiyag. Brando, patayam kit din neta agabat. Ano siya akong timang patayan ko na, doon di mo maitura na patayan. Senyora. Maminsan lang ang kanalbong da itapaltog, malpas ka na laki. Mawaran tabagim, tonto. Mama! Ang kararag kalangan gabat. Dahil 20 maudingal daw mo. Pangasiyo, saan da kapatayan? Barang! Ayabam ni Bruno. Pag gidanak-ida na patayan. Anya na yung aribangaw. Asla nakad ano di tao itirwar. Nakadagdag kayo! May sama na dagat, tinatay ka po kada kayo! Anya. Tonto kayo amin! Abay! Anya ti kaya tasawin na ito'y! Ay na, nagkatunalalaki ang nakaarmas iti palang. Nakakampilan kan nakatalunasan dagiti daduma. Ay na, ayada ni Bruno, kasarsaritak laikay. Doña Margarita, Senyorito Brandon, nalabas launa yan ti ararami din nyaw. Anya ti basol ti may sama na daga. Ni Emiliano, iso ti nangida ulo kadagiti rimaut ni Tibilia. Hoy, na kayo ang gwardya! Saan nyo may palungo sa makasirk na kita atulisan? Senyora. Saan kami atulisan, Doña Margarita? Saan da kami kadiya malasin? Da kami dagiti trabahador yaw. Anya ti kahit sa banda ito ilaka Emiliano? Da kami tirumbang nagsaludsod kada kayaw. Anya ti basol mi kada kayaw. Ultimo maladaga, saan nyo pinakawan? Tonto kayo amin! Awan ang bumiti na ito! Da kayo, gwardya! Papanawin nyo na kita atulisan! Saan kami apumanaw? Nakasaga na kami ang mangibwes iti piyagmay. Maipayan lang iti ustisya ti ipapatay ti inosente ang maladaga. Aniya! Pwede kayo matagsaon. Nakamulaglang kayo matlatan. At iti danom. Uminom kayo. Bumbumsag kay pa yan. Ala, manyamot din ni nanang. Anya nga tat mapaspasamak kan kuanan. Pampanunutin na nga tadatatang. Kasano, remote damat kami na ni Jevilia. Damat kami nataya man ladaga hanapaltukan. Siguro, natiruan ka dagiti nayaw-awanin abala. Daytan sa tinakakitutan ni nanang, idinangag na nga das. Ada na tayo maladaga. Nanang, agsaw kayo kuma. Nakamulang lang kay latan. Kasi nay, saan ka no anak kita dagiti kapurukan no asino dagiti nakirangat iti kabalyero anang palto-paltog iti kabalbalayan. Ngam, amok, awan ti sabali makaramit iti dayjay nanang. Dagiti lang pasurot ni Doña Margarita. Babaan ti bilin da ni Senyorito Brandon. Nanang, agsao kayong kumamit. Nakamulang lang kay kadilatan. Talagaan na tured ka, laka Emiliano. Amuyo ka din o anya ti kay papananda ito yung inaramit yo.
Da kayo tinang patangken kadagiti trabahador. Senyorita, no bilang matay ti anak mo, anya ti aramidem. Nalasin nyo ino nabigbigyo ka di dagiti nagpalto-paltog kada kayo. Hoy! Da kayo! Umasinig kayo man! Bruno! Gabat! Borsio! Tarok! Torio! Istong! Ilpino! Da kayo amin! Ita! Nakita yo dagiti nagpalto-paltog? Da kayo! Lansinan nyo ita! Ket no mabigbigyo, siyak a mismo timang patay iti sangwana nyo. Isulita! Ni Gabat! Panya, ni Gabat, Ilawas ninyo itaw! nakita yo? Nalasin nyo nga iso tinagpalto-paltog, kada kayo? Ita ta nakasango kada kayo a mismo ni Gabat. Panagnikan nyo ang nakita yo nga iso tinagpalto-paltog. Makita yo na ito yung paltog? Shotgun! Maminsan lang bangkay ni Gabat. Mawarawaran. Gabat, nakasagana ka kadi amatay? Senyorito. Ita, da kayo! Nakita yo ka din ni Gabat ang nagpalto-paltog ka na kayo? Balagan kayo. No saan nyo ang mapadeknikan, da kayo ti warawara ek ti bangkay na. Mamata nyo! Anya! Mabuting kayo matlaan. Senyorita, sakbay ang mapasamak ti pinaltog. Agda nakakita ken Gabat iti kabalbalayan. Ket anya kumati kayat asawon dayta. Anya ti kaadam ijay Gabat. Sungbatak dayta sa ludsudyo amay Emiliano. Adda nakakita kanyak. Angam nakita dak. Wenno nabigbigdak ka di, asyak tinagpalto-paltog. Asino kumati nagpalto-paltog no saan asika? Salud-sudik man kada kayo la ka Emiliano. Mano ka di tinakita yo ang nagpalto-paltog? Sigon ka dagiti kapurokak, senyorita. Naduma-duma at diso tinagkapan dagiti kanalbuaw. Saan nyo matgayam ang masinunoon umano tinagpaputok? Saan nyo ang nabigbig? Ti ebidensya yun lang. Di pa nakakita yung kan Gabat. Ngam saan nyo ang nakita ni Gabat ang nagpaputok? Saan asyak tinagpaputok amay Emiliano? Ala! Pumanaw kayo! Saan kami apumanaw? Aging gaadimi magunod ti ustisya. Sandak a pagpungtutan la ka Emiliano. Anya a hustisya ti magbagayo. Pumanaw kayo! Anya ayat mapaspasamaken ka barang. Dandani pa'y natipay monte tinimplam a kape. Nasinitak pa'y. Ha! Tungpaken pungtot man ti maganap mo no kastoy lang. Kasano aja kang nervyos, senyora? Ay na, dansama matay. Donta! Saan ba't lang na pumanaw kami dagita at tao? Paiman. Senyora, ti kapeyaw. Tonta ko katulad na. Sumanao ka. Ha! Di pa nga siyo. Sardangan nagkumahan. No saan lang ay nala ni Brandon ti shotgun? Inggusod ko kumakan ta oray namatay kan barang. Agalwad kayo kanyak la ka Emiliano. San tayo pa yan alpas? Sungbatan nyo ti panang idaulo yo itiraraot dagiti padam at trabahador. No ikating kayo at trabahador, awan mabalin nyo. Talaga saan tayo pa'y analpas? Saan kami apumanaw dito'y pilya? Talaga nakarit kayo ha. San nyo ang nabigbig ti nagpaputok? Anya kumati laban nyo? Pumanaw kayon! Ha? Ni Doña Margarita. Makapungtot nga agturong dito. Na kayo! Papanawan nyo na kita at trabahador. Pilitin nyo ang papanawan nida. Kagadwa! Tonta! Agkikinapot tayo.
Uray anya ti mapaspasamak. Saan tayo apumanaw? Talaga saan kayo pumanaw, ha? Ha? Tuntok kayo amin. Dapat tayo. Uray patayan na kayo ita. Awan gawayo. Saan kami apumanaw, Doña Margarita? Ah, kasta. Mudtoy day ta shotgun, Brandon. Mama. Hoy! Pumanaw kayo na diyo kaya't timatay! Mudtoy dita shotgun, senyora. Awan niya. No saan da pa ila pumanaw? Siya kun timang gibos kadakwada! Ay, Diyos ko. Awan matlangan ni Tatang. Madanagan ako na hindi kaste ang mapaspasamak. Sapay ang kapsutak matan. Sakit ni Nanang. Di matlag saon. Tinasayaat. Ibang nga agintarangan, parang makaturog. Naman niyang amina na yan, nagito ang mapaspasamak. Paturodak ti pakinakam ko. Kasi ti kanawin nga bagpagakanyak ni Tatang. Masapol nga ang palinak ang naturet. Uray may sakla nga babae. Kabaalak ti may sa lalaki. Wan, taping sak. Kabaalak ti kabaalanda. Sana rumbang agbutengak. Kasunod da ito'y. Awan kaaway minoin inutin da kamin apatayan. May san nga uping tinatay. Gapo ka no itinaramid da Tatang. Anya nga tanti mo paspasama ki Jevilia. Mabuting matlagayam na gaya trabahador. Naging tuturid na lang. Agalwat kanyak na dyan kay Emiliano. Iso ti isaronok. Managip kumanan ti kapalyero. Naninakid din pinatay. May maglangan na. Tadimtang nigabat anang tulong kanyak. Ang mga nunatayak ko man. Baka pong tutak palaking kuha na. At kakabat kayang Bruno. Napanam itay. Anya na panan di bagbagayo mo't nanabarang. Uling-ling kayo abak bagatan. Saan nyo kanya nakita? Pinasidag na kami amin ni Senyorito Brandon. Tapno bigbigan na iti trabador no sino ti nagpaputok iti kabalbalayan da. Kaasimot day jay maladaga anatay. Sumagmamano kano pa'y labulan na. Natamaan iti nayaw awa na bala. Apay amasyan kayo. Ubing na unay amatay, Bruno. Panawan dakman. Ang mga no sana ka makapagtipal. Saan nagkadiadang ran kakaasi aklang arudan kini Doña Margarita. Gunggunayo ipulong ko ti panangasi iti da dyan at takitag man saan na kaya dusan. Kunak no ni angalo tinangag ko iti nagraigi. Sabali mat kayam. Napit lang. Kas na malasin ko. Dahito iti nakita kakabalyo iti. Lahat nagtaray mo tayo. Nakapagpagas ti pa nagtaray na. Sino ti akin kabalyo iti day chay? Di kalangan na siyan kininana barang Bruno. Uray bakit tutupam? Biyangon ngamin ti Diyas kya bakit? Nangag ko tinagsaritaan nyo. Pudno mat imbaga na. Napanamitay. Imatayo kaya. Nakita mo't nga dak itay pinayaban na tayo ni Senyorito. Wan, nakita ka. Ngumjak na siputan tinagturturungam. Dahil tati pagkunam, anasigsiglatak ngam sika. Anya aya, ti problemam. No saan ko madimtang dagiti trabahador. Ngayon daw luwan ni Ama Emiliano. Amangan no natayak kuman. Nagsayad ko man no kastang agpaiso. Mabit man lang gabat.
Sino? Ti kunam amang patayken ka? Ni Doña Margarita. May turad ni Doña Margarita ti pumatay? Kasta unay ti pungtot na. Gapo iti pan nakapaay taan ang kembag iti kabalyero. Anya? Saan kumalang asyak ti madusa? No patayin nak. Masapul at duwata patayin na. Sana mabalin? Tsak ipalubos. Wanan bain na dya kabalyero. Intun maminsan nga grana kami. Talaga patay kon. Tatang, impagtasim mangput kayon. Nakunan yaman ng tidaka sa napasamak. Ay, amom, malidayanak unay. Napaay kami amang tunton iti hustisya ti panakatay ti ubing. Ninanang mat, kasta unay ti nervyos na, hindi pimanaw kayo. Nakamuleng-leng. Iso na niya eh. Pinilit ko, pinaturog. Nakakaasip ay ninanang mo, Esmeralda. Awan nga, Rod. Nakarot ti nervyos na. Gapo iti nakay amaladaga. Nga isot gapo na aring maot kayo ni Villa. Pero may tidandanag na. Isunsapay katiga po na nagmuleng-leng. Nakakaasi jay ubing. Natamaan itinayaw awan abala. Wen nga, Rod. Daytan sa tinagnerbyusan unay ni Nanang. Anya gayam ti binanag ti papanyo, Jefilia. Saan nga inaklon ni Senyorito Brandon? Adag iti tao na tirimaot iti bilya ang nagpalto-paltog. No saan ang dagiti tao na? Asino ko mga Rod dagitay? Awan sa bali ang mga ramid iti dayta, Esmeralda. Saan mi anabigbig ti nagpaputok na nasiknget? Ngem, adda nakakita kinigabat. Huh? Ni Gabriel? Yung apay, anyat basol tayo. Talaga nga awan basol tayo. Awan sinalungasing tayo apagay tanda. Ngem talaga adakes dayjay agabat. Yung kasanon, awan matlat ginanabyo. Tinakas ang launay. Napilitan kami apimanaw. Gapo iti panangipangta ni Doña Margarita apapatayin da kami. Anya? Talaga naranggas da tatang. Uray ni Doña Margarita? Maiturad natin pumatay? Dahil tati si bubukal na napasamak, senyorito. Dinanon nak ni Bruno. Di nagbayag kalpasan na pimanaw. Nakangagak iti nagsasaruno a kanalbuong. Ket idi napanak iti nakangagak iti kanalbuong. Kapinpinaltog na ni kabalyero. Dahil dati kinapong tot ni Mama Gabat. No sana dimteng dagiti trabahador. Natay kakman. Saan lang asyak tinagbasol, senyorito? No patayin dak. Patayin nyumat ni Bruno. Kasaritak ni Bruno. Nagasat kapailahan. Kayat ko akam magam dadya kabalyero. Wan, senyorito. Ikarik. San ka lang agkari? Aramidam. Agalwad dagidya at trabahador kanya. Nang runa kinila kay Emiliano. Kasjay gayam tinapasamak. Ay, nagranggasan ni Bruno. Diyak nang kag nga dabilin ni Senyorito Brandon nga agpaputok ni Bruno iti kabalpalayan. Ni kabat laang ti binaunda. Ay, kaasya talaga day jay upeng. Ita, ni gabat tinapabasaw. Ay, ganda ni pa'y natay. Nagapok iti balay ti ayan tinatay nga ubing tatang. Intabon da adagos ti pangkay. Kaasimat dagiti nadakkel na. Gapo iti panakatay na itinayaw awan abala. Tidakes na. Saan man laengen ang maipaayan iti hustisya. Wen nga, Rod. Kas iti kunak, Esmeralda.
Saan nga atlunan ni Senyorito Brandon at tao na dagiti nagpaputawag. Ngam, adda nakakita ken ni Gabat. Ni Manong Gabat. Asino kumati nagpaputok na saan nga isaw. Talaga dakas na diya Gabat. Awanan konsensya. Anyang patiga po na nagpaputok katrabrabi eh. Apay, tapno butbut nga na tayo? Saan na mapanunot nga da mapuntaan itinayaw awan abala? Ket napasamak, Esmeralda. May nga ubing tinagbalin adak sang gasat. Tidakas na. Kasla ayop kami nga inabog da Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Kat, napilitan kayo api manaw? Gapo iti panang ipaturong ni Doña Margarita kada kayo iti paltog? Nabilag ti igem na apaltog. Gaputa kayat mi pa iti agbyag. Napilitan kami anagawid. Ngem saan pa'y analpas ni laban, Esmeralda. Wen, tatang. Tuntunan tayo ti kalintigan tayo. Sakbay nga adupay ti matay kada tayo. Kat iti sumaruno apan nagkita mi kini Gabat. Masapul nga grinisot kami. Esmeralda. Siyak. Asinursurwan na nga agaramat iti paltog. Siyak matlaan ti mga patay kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nang gayam ni Susana tinagsaritaan mi kan Esmeralda. Ngam saan ang mabalin alapdag ti anak ko iti panggap na. Tiyak kayat ama isagmag. Ngam amok akabailan na. Anya ti kayat da. But-but nganda kami latan dagiti managdakdakas. Ano kayat da kami apatayen? Itaya mi latan ti bagbagi mi. Ngam uray awan gaway mi. Uray ammo mi anabilag da. Sagkaysa kami laeng itibiyag. Ket saan arumbang nga ipakita mi ti panagbutang mi. May nga inosente ang maladaga ti biktima. Tinaisakripisyo. Urayin mi kadilatan nga addapay ti sumaruno ang maibwes ti biyag na. Inuten da kami apatayen. Ngem, day tatidyak ipalubos. Apang, ngayon kanak na namanang. Andat ibagam. Papaayaban na ka ni Senyorito Brandon. Kaya't nakakano akasarita. Tapay ka no. Saan ko na dinaman? Basta nagtungpalaklatan iti bilin na. Yapo, mabuteng kayo maungtan. Kasta ka na. Saan nakla nga ungtan? Dagran nakpay nga taa. Agtignay ka kuman adagos. Isardeng mo day ta panaginumaw. Kasla sino kayo mang bilbilin kanya? Kahit siya, tayo soyat ko itirupa yun ay tinagyang tibutay. Ay, saan kumaa? Ay, sayang. Panawan akon. Ang mga nusana ka makatapal. Panawan ka man laangan. Sikat di makaamaw. Nagsubag matin ni Bruno. Kasla kalkalabanan na dagiti amo ba? Nang nagkayam ni Nanang tinagsaritaan ng kintatang. Ngamtyak mapalabas da ito'y anapasamak. Kasanon no san adimtang da diya kabalyero. Ang mga nun ado kumapay tinatay kadagiti kapurukak. Sino mataday diya kabalyero? Sa tino ti pagnanadan na? Apay
Ay, arami din natin kasi. Nigabat lang ti binaon ko idingag si imi ti kabalbalayan, Bruno. Ngem ininamwam ken nanabarang tinapanan na. Sinurot mo. Senyorito, Kalpasan a pinanawam ni gabat nakangeg ni gabat iti kanalboong. Nuadda panggep mo amang butbutang. Apay asan mo a pinakaamuan ni gabat? Anya ti panggep mo iti dayang inaramid mo? Awan bilin ko abot-but ngenyo dagiti trabador. Kayat mo apagparangan ang nakadakdakas ni gabat? Saras na ti panggap ko, senyorito. Nas ka na mabut-buteng nagiti trabador, tapno saan na ako muntra? Nangrunay ti dadyan la kay Emiliano. Saan nakasung-basung-batan? Nuadda kalaytay. Ken no sa nadimteng dagiti trabador. Amangan nuagpada kayon ken gabat anatay. Iti diyo pan nakakemag iti kabalyero. Apay asinalangad mo ni Bruno, Brandon. Oray awan bili na butbut ganda dagiti trabador. Rumba nga mabutang dagiti trabador, ako muntra ka na tayo. Amok a pumapapil lang ni Bruno, mama. Iso ngay naramid na radyay. Nasakitin na akong nakinigaban. Panunutin dagiti trabador at dakas ni gabat. Ngem, mama, no imbaga na kumakinigabat ti panggap na, amangan no saan kuma nakapaglibas ti tulisan. Oh. Napanunot yung ka diti kahit ko asawin mo. Kat kasanulangan ti kinagalis da dya kabalyero. Kanasino kami da dya kabalyero? Saan nga tamay samot lang ka dagiti trabahador? Wano, amagan nun imot la kay Emiliano. Baliwa ka kasarita daggabat kan Bruno, mama. Masapol ang makimagdaradya kabalyero. Ket no mapanatnikak anila kay Emiliano ti kabalyero. Kaya't naasawan, nga iso ti pimatay iti day di pa pa. Masapol nga rod ang makamagdadya at tulisan. Kan mapanatnikan no nila kay Emiliano ti kabalyero. Ang mabitlahan. Kasano kumbaan nila kay Emiliano? Amo na ka di tagaramat iti paltog. Kan nangalaan na kuma iti paltog na. No saan anila kay Emiliano ti kabalyero, mabalin ngagkadwada. Kalpasan ti pan nakapabasol ko. Asyak tinagpaputok iti kabalbalayan. Ad-addaman akagurguran ako ni Esmeralda. Nakadakdakas akon iti panagkita na. Ay ayatak ni Esmeralda. Ang kagurgura na klaunay. Kaputadakasak. Ni Bruno, gabat. Nakita kita yung agsarsarita dakin bursyo na nabarang. Napay ka di? Malakip ko nga min tinapasama kita'y bigat. Kunak no ado ti matayan. Talaga nga do ko matimatay no saan dapim manaw. Kaasimot day jay ubing anatay. Kasta unay apungtot dagiti trabahador. Iso arim maut da dito'y bilya. Babaan ti panangida ulo nila kay Emiliano. Tiyam mo da, siyak tinagpaputok. At dagayam nakakita kanya kiti kabalbalayan. Nagtaakas kamot ngaminan. Saan ka makonsensya itinapasama? Dakasak ka di talaga. Saan ka di naglawag a kinadakas ti inaramid mo? Sana ka makisinupyat kada kayo iti day tabanag. Wan, dakasak. Ngam kasapulan nga agtong palak. Awan ti problema no natulnog dagiti trabahador. Ulitek manan timbagak king kagabat. Nagasat ka. No sana dimteng dagiti trabahador natay ka kuman. Senyorito. Nakamasayag ka kumagayamitan. Uno amangan mo yung bulang dalat ng dibangkay mo iti kasamag ka na pasat ti asyenda. Kanuray si kabro, no? San ka man akong dirungi tamangan, no? Mabuting kanya. Iso naglimang ka. Senyorito.
Magustuak tinaramid mo idirabi Bruno. Uray ni gabati natap dagiti trabador asay ka tinagpaputok. Maya, ngam ti kagurak. Nalibasan na kayo dahi dia kabalyero. No kuma, impakaamom kinigabat ti panggap mo. Asaan ka naging lalaing. Dua kay kuma anak kiranget iti dahi dia kabalyero. Senyorito, nagalis tilo ko. Intong maminsan nga grana kami. Saan na makalimas? Patayag at talagaan. Pangas! Talaing mo lang agsao. Ngamsan mo apatayin. Ag tinulong kayo kin gabat amang kamag iti dahi kabalyero. Idatag yu kanyak as si Bibiyang. Ay, agyaman nak. Sinartingan ako ni Nanang. Amo ka kasarita nak. Panangag nagayam tinagsaritaan mi kintatang. Nagpagpakaasi pa yan. Asaan ko kanong itultuloy ti panggap ko? Saan? Nakadaktaga sa taong ni Manong Gabat. Ibalos ko ti pan nakapatay da iti dayjay nga uping. Urang balinak a kriminal. Basta may balas ko tinaramit. Amok. Agner-nervyos man ni Nanang amang pampanunot. Nga ang mga nodyak patuluyan ti imbagakan ko na. Amkan na ngamin ang madataal ti masakpayak. Noon balinak ko na kriminal. Himsan. Jak ipalubos sa kasta. Sana para kanyak na ito yung aramidak. Wen, uray pa'y sana para kanyak. Patuluyak ti planok. Amok, saan ang mamati ni Nanang kadagitiing pagpakak? Ngam ilimat ko ti panagtignay ko. Ituloy ko lahat at paliyo. Panagnikak no dahi jay agabat. Di akin aramid iti amin. Kat naman panagnikak. Ibagak tumatlaan ginulaman. Agpaisulaon na ito imbaga ni Senyorito Brandon kadata, Bruno. No imbagam ko matiplano. Napagtinulungan ta kuma anang kemag iti kabalyero. Kaya't ko siyak ti makakamag iti kabalyero. Ipaneknek ko nga sintado ak apumaltog. Saan mo kadian awatan ti bilin ni Senyorito Brandon? Idatagtaas si bibiyag ti kabalyero. Anyat pagkita ang kanyak gabat. Sa anak ang makawawat, ha? Bruno, nakapaturong ti bunga nga ti paltog ko ti barokong mo. No kalbitak na ito ay matay ka adagusan. Ngam, saan ka payapatayan gabat? Patayin kanto iti imatang ti kabalyero. No saan kayo pa'y makapagtrabaho tatang? Uray siyak pa'y laang ti mapan. Dahil ta kumati ibagakken ka, Esmeralda. Kabaalak matan iti kunak. Tasak pa iti nangidaulo kadag iti trabahador arimaot iti bilya iti kalman. Amok napilitan kayo laan, tatang. Gaputi pa nagturay ti pungtutyo. Saan kami pa'y analpas kada Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Nangruna kan gabat. Malagip ko timbaga ni Nanang. Nagpagpakaasi ngamin kanyak. Asaan kon apatuloyin ti planok. Esmeralda, saan mo pa'y laeng apanunutin dayta? Inton na anay ang maimbaganak. Agtinulong tanto nga agtinay. Sige. Bantayan niyo latang arod ni Nanang. Tasyak pa'y laang ti agtrabaho. Ada dumtang anak kakabalyo. Mapan ka iti kwarto mi kan Nanang mo. Asino man dayta. Siyak laang ti sumango. Mapan kan. Wan tatang.
Si kamot gayam, Bruno. Nasapa ka man nga imay dito yung balay. Ni kadigabat tinagpaputok wano si ka. Ni gabat tinakita yo, saan ka ne? Naturod ka unay, Ama Emiliano. Among kani ada kayo ti atapon da Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Amang limlima, kabalyero. Kasano kumaasyak? Kat no jak ammo ti agusari ti paltog. Ken maysa, awan paltog kaw. Talaga ka din awan paltog yo? Saan nga ta si kamot lang tinang patay iti di Don Savillano? Saan asyak ti kabalyero, Bruno? Jak ammo ti pumaltog. Ken addaak idi dito'y balay. Idi mapasamak ti pinaltog. Aging gaadimtang ti kabalyero. Tapnam mo. Adabilin ni Senyorito Brandon. Akang magan mi asibibiyag ti kabalyero. Talaga pagpungpungtutin nakdaya, Bruno. Pimanaw manan na din nagpakada. Napanan na kano, nanabarang. Diya ka mo, Senyorito. Nakitak laang nga nakasakay iti kabalyo a pimanaw. Senyorito. Katsika gabat. Saan ka diya nagpakada ni Bruno king ka? Saan mo't, senyorito? Nagdamag ak kinibursyo. Saan da kano ang napakadaan ti papanaw na? Ti awanan bain. Dumteng laing makaraman man ang kanya. Pag sa ganam dagiti tao gabat, mapantayo iti kabalbalayan. Anya nga tati pang paggapan ni Senyorito Brandon. Tatang, kasanon? Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Imbagak nga rod kan ko ana, apagkalmaan na tirit na na. Asaan nga agbut-butang. Anya nga tangamin ti aramidon dakan ka. Kagura dakan tatang. Gapoy ti panangida ulong ka dagiti rinmaot at trabahador. Pabasulin da ka na si kati kabalyero. Saan asyak ti kabalyero? Jak ammo ti pumaltog, Esmeralda. Nung maamuan da akabailak mo't ti pumaltog. Amang ano siyak mo't ti may sa apabasulin da. Delikado tayo no kasyay, tatang. Talaga toso ka, Bruno. Kalkalabanan na ka talaga. Senyorito, Inunaan nakidin na nakisarita kinila ka Emiliano. pagkaunan ako ma, senyorito. Binalagak lang. Ano iso ti kabalyero? Delikado ti papasamak rin ko na. Loko! Bruno, ata kagaya man. Oy, si kagabat. Saan ka makibiyang? Senyorito, amangan no dahil lumang nila kay Emiliano Apartog. Aniya. Kasama mo makita dati paltok ko kay Esmeralda. Sige, itamot lang. Mapantay iti balay dala kay Emiliano. Uwan, senyorito. Suklimatan tayo ti nagtibalay nila kay Emiliano. Ket no, ada makita tayo nga ilumlumang na Apartog. Pamanak na kan na dyan, maiso ti kabalyero. Ni Ama Emiliano. Iso ti kabalyero. Dapat, kung nakasaan ka makibiyang. No saan nga iso ti kabalyero? Makikumkumplot da ka nagiti trabaho. Ket ti kabalyero kinakaigapuan ti panagraranget nagiti pasurot da Don Servando ken Doña Silidonia. Magustuak day tangay bagam, Bruno. Day taman ti kunak. Pagandarem ti utek mo. Aging gay takit san pa'y analpas day ta problema. Agalwan na di ala kay Emiliano. Kas iti kunak. Mapantay ti balay nila kay Emiliano. Gabat, mangayab kay ti kadwata. Katsiyak, senyorito. San ka na kumuyog? Mapangkalatan iti kaunasan. Danunin da kanto ijay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day dati nangag ko ang nagsaritaan da, senyora. Mapanda ka no rautan ti balay nila kay Emiliano. Ket no maduktalan da ka no nga da ilimlemeng na nga armas.
Ay pamanagnak ani Emiliano ti Caballero. Salpag ti kichay. Yung kasla tsak mamati. Laklakayan ni Emiliano. Anda ka di kasjay, kinasiglat day di alakay. No, makipinaltog. Kanagalaan na ko ba, iti paltog na, alaban. Jak man amukin ni Bruno, senyora. Laklakayan day jayan. Huh. Malibasan na nga ron, dagapat kan Bruno, kas panganigan. Adda, nga daga po na patayak idaaduan, no kasta. Napasamag. Panawan akong barang. Ang mga no si kapay ti pagpalatikan ti pungtot ko. Sige, senyora. Nakabutbuting-mut ni senyora. May turing na nga talaga ti pumatay. Sakit ang isingasing ka ni Senyorito Brandon. Sa nigabat pa lang kinkuyog na. Talagang ad-adan atalkan na nigabat. Masapo lang malibat ko ti loko. Patayag. Kit amo ko na niya taramidag. Ho! Ho! Oh! Ho! Oh! Lakay Emiliano! Rumor kay ti balayaw! Nga sulumpat. Lakay Emiliano! Mangmangag na ka de! Lakay Emiliano! Saan mo nga urayan nga agpungtuta? Nauray da kamatlang rimwar, lakay Emiliano. Isugayam ang naturad ka ng idaulo kadagiti trabador arimwar iti Villa. Tasikati Caballero. Senyorito Brandon, masirib kayo. Mamati kayo kadi asyak alaklakayan. Ket kabaelak ti makipinaltog kadagiti nasisiglat a pasurot mo. Kan maysa, pangalaak kumangay iti paltog kao. So kimatin nyo ti unag ti balay nila kay Emiliano. Sikati mangidaulo kadakwadag gabat. Sige, senyorito. Numapanagnikan mi asikat ti Caballero ama Emiliano. Agkararag kalaangan. Dito'y kalaan lakay Emiliano. Di mo padpadasan ti lumaban. Amoyo, nga awan gaway ko kada kayo, senyorito. Nasaya at tambom. Sige, kakadwa! Sarakan nyo ti unag ti balay. Sige, garot. Numasarakan mi ti paltog ni Esmeralda. Amangan no ibotaktak ni ama Emiliano. Asyak tinaggapan na. Ket kanibusanak mata. Oh, apay arimwar kayo na radoma. Anya tinasukimat yo iti balay da iti alakay. Senyorito, dahito ilang nga palang tinakita mi. Anya, Apay nga inalayo ti palangkaw apagtabtabas kao. may sakamot atuntun. Senyorito. Senyorito, sinukimat ko ana imbag ti unag ti balay. Sinaggaysak a sinukainan dagiti pagan anayda. Imburang it ko dagiti pagid-iddaan da. Ngum awan tinakitak. Anyati ko na. Ay. Lakay Emiliano, nagtanang ka. San ka kumarit ta mga numakulata ka? Polos nga awan na sukainan nyo kadagiti tao yo, senyorito. Matnet kayo matngatan asaan asyak ti Caballero. Ken awan apolos pan na kay naig ko kinkwana. Nakalusot kay ti daytoy agundaway lakay Emiliano. Ngam santa pa yan alpas. Nabayaga kon ang mabutbutang senyorito. Nakasaganak. Anya? Aging ka iti maudi nga angis ko. Nakasaganak ang mga buwise.
Oray ti maudi at darak. Nakarit kalaunay. Ngam saan nga iti daytoy agundaway la kay Emiliano. Gabat! Umbungan nyo amin dagiti pumrok, takasarita kita. Agtignay kayon, kadagiti kakadwang. Una yung tinamsaakan da. Basta inwarada laktan dagiti pagan-anay tayo. Isuda amin ti akin aramid iti daytoy. Nakaro tinamay anda. Aglalo ka dagiti akin unag apagan anay tayo. Dayjay agabat ken dagiti kakadwana. Naimbag ta saan daan nakita ti paltog ni Esmeralda. Ngem amangan no intugot ni Esmeralda. Kasanon no mapan ijay dagiti pasorot ni Senyorito Brandon katrikisaan da. Ngem amok nga amo ni Esmeralda ti aramiden na. Tinasayaat, panawag pailaang ni Susana ditoy. Adda kaguranak ni Senyorito Brandon no awanak ang makiumbong kadakwada. Kabanokmat na talaga ti agibalo. Kasta unay kalingit kon. Mawawak pa'y una yan. Sakpon mo't ngamin anapartak ti pa nagtrabaho. Takama nga nagkulata dagiti nakabantay at tao ni Senyorito Brandon. Nung makita da ngagpatay-patay kami. Adda tumutang ang nakakabalyo. Saan animanong gabat day ta? Ay, tagnakan iti Romo. Talaga nakapimpintas kalaunay, Esmeralda. Isa pagmamauyungan na kalaunay ni Senyorito Brandon. Si kamat gaya manong Bruno. Ursyak, agmauyong akan ka. Anya? Lumabalin la ko mga unaak ni Senyorito Brandon amang sisip iti banglom. Saan nakabastusan? Naggagat kalaunay. Kaya't mo ka di asyak ni mang punas itilingit mo. Saan nakabastusan ko na? Di nakasitgan. Jack ipalubos ang nakaasid ka kanya. Esmeralda, amom ka di nga adda na Senyorito Brandon kan nagiti kakaduwak ngay dawlawan ni gabat kat sinukimat dati unag ti balayo. Anya? No adda masukainan da apaltog iti balayo. Patayan da bakit din itatang mo. Saan? Saan ang mabalin at patayan da ni tatang ko? Susapo, kasanon da kita idultulin ko ang paltok. Kasanon da kitay. Agulay mo kayo! Tapno manggyo anay bagtibagan Senyorito Brandon. No saan dapay lang agulimik palto gamidan gabat. Kaya dyo ka dito mapalto-paltugan, ha? Inom mong kayo amin gapit tinapasamak kidi namin sa narabi. Awan kadagiti pasurot ko tinagpalto-paltog. Ore adda nakakita kada kayo kinigabat. Sino nga ro dagiti duwan nakiragat nga bagpagayo kabalyero, Senyorito? Siguro. Sandak man na sumba-sumbatan. Siyak tiyag suludsod kada kayo. Amuyo ka di dayja kabalyero? Sabi nga mo, Senyorito. Mga mo, Senyorito. Senyorito, di ba po? Iso ngay numong kayo. Tapno balagan kayo. Sanyo ngay lemang ti kabalyero. Tamadaksan kayo kanya. Ken ibagak kada kayo. At dagunggunayo. No may tatagyo kanya ti kabalyero. Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Naimbag. Tasaan na rin mo rin ti kwarto da ka ni tatang. Unay ang tinamay anda dito eh. Aramig dagiti tao ni Senyorito Brandon dagito eh. Sino kainan da amin? Dagiti nakadulin dito yung kwartok. Agkaiwara amin ang dagiti kawas ko. Naimbak ta saan daan nasarakan ti paltok ko.
Kasla rin posible ang sanda nasa kakan. Sa bagay, naitugot ko ti paltok ko. Ngam, no kinapkapan ng katakuman ni Manong Bruno, mapalin anadok talan na, ti idultulin ko apaltok. Naarikap na kat nga tayo tinangi sa likatak. Ngamamak. Saan nakmut lama iturit nga aprosan. Tanong ipulong akini Senyorito Branton. Dakas lakit eh. Urayan niya mati mapaspasamak. Jak ipalubos ang makaasidid kanya kan sagidan na. Jak lakit ipalubos. Kayam. Kuna ni nanang, anapan ni tatang iti kabalpalayan. Nagpaumong kanuman na ni Senyorito Branton kadagiti tao. Talaga asaan da asar dengan asapulon da jak kabalyero. Sino matangamin tayo dyan? Maburburtyaan kami mat katananang. Anya di panggap da dyan tao? Sa tino di pagnanaitan na? Estranghero nga ta dito'y. Agsubliya ka lang tayo tinana. Kasaritak. Baring agkalman tinervyos na. Tanda ka mo't gaya mo niti kaunasan ka ba? Open yung Senyorito Brandon. Nagsubli ni Villa. Kalpasan analpas kami ang nagmeeting kadagiti trabahador. Kahit ano tinapasamak iti panangsukain nyo iti balay nila kay Emiliano? Awanti nakita mi apaltog. Anya? Nasakbayan lakit di dadya alakay tinagilamang. Ang oray ka man, tas siya ti makisarita iti dadya alakay. Bruno, saan ka nga agaramid iti addang? No saan mo nga ipakadakin ni Senyorito Brandon? Kahit ipulong nak. Talagang agpapadakkel kay ti papel ah. Saan nga agpadpadakkel iti papel? Ngamamumot ti kinaranggas ni Senyorito. Agnakam ka kuman iti napasamat kin ka idirim maot ka iti sabaling asyenda. Sumarting kan? Nagkapam gayam. Naimbag ta sana si murot ni Senyorito Brandon. Ket nakita na kumangawan ka ditoy. Napana kay tayan ni Esmeralda at tumultulong nagmulay ti unas. Katimpakamukin ko na, ti ipapanyo iti balay da. Kasta una iti danag na. Amang ano ipulong mo pa ita ka ni Senyorito, ha? Dahito yan ti pinaalayo adanaw, Senyorito. Itay-pay abinaon kayo. Nalipatan pa'y tinangalay ti pulutan. Ay, uwan gaya, mabiit laang. Inak mangala iti adubaw. Tonta. Anya lati oras, Brandon? Agin inom kan? Kanyat mulang lingam na nabarang. Ay, agdengag kakaditi sa ritaan? Sige, Senyorito. Senyora, panawan kayo. Dalasan ti pumanaw. Kumusta tinapanan nyo? Adda ka din nakita yung apalto kiti balay da di alakay. Awan, mama. Kat, patpat yung mga bindaya Bruno. Pangalaan ko mga bindaya alakay iti palto. Katanya, inumong mo da kiti trabahador? Wan, ngam sanda ka nung amuda jay, akabalyero. Naimbag. Tasanda nakita ti paltog ni Esmeralda. Palutputan lakit din ni Senyorito Brandon. Naggapan ti paltog. Kagurguran ako nila kay Emiliano. Kapunta nagbalin akong adakas. Ket amangan nubalsan nak. Itakadipay at alkanak ni Senyorito Brandon. Ayan ti paltog ni Esmeralda. Intugot na nga ta. Tiyak makapaggaraw. Taamangan no sipsiputan nak ni Bruno.
mga ramid lakit di itiwagas. Tapno madadalag. Ken mabalin apakatayan. Kung nagtupay kita surutin nak ni Manong Gabat, kung taway kon, maibalas kung tinaramid na kanyak, kanti pan nakatay ti ubing. At pamarangak asaan ko anadlaw. Esmeralda. Ah? Amok anadlaw nak. Kaya't kung nagsarita ta. Saritak man langan. Ore siyak, kaya't kamat nakasarita Manong Gabat. Esmeralda. Daytag paris atong pa. Ti katukad ti panang bastos mo kanyak. Kat daytoy ti para itinatay nga ubing. Kan daytoy pa. Namin adon a pinaturungan nak iti paltog, Esmeralda. Sige. Nung maiturad mo apatayan ti lalaki nga agayat unay king ka. Sige. Anya pa'y lang ti orayam. Paltugan na kon. Saan ko apagan ano ti agayat alalaki akasingin ti demonyo ti kinadakas na. Tiyak may po sa panunutin. No kasano akabailan ti konsensyam amatay ti may sangay inosenteng ubing. No patyam anakadakda sa klaunay. No patyam akabailan ti konsensyak amatay ti inosenteng ubing. Angam, siguradom laeng amapatay nak. Nasaysaya at pa yan apatay nak. Tapno saan amaamuan ni Senyorito Brandon. Asyak tinaggapan ti paltog mo. Anya? Nasaysayat at ti babae nga ay ayatak launay. Timangkodas kanya. Ngam ni Senyorito Brandon. Oh, anya pa'y lang ti orayam. Paltugan na kon. Saan mo kadi akabagalan timang patay kanya? Ha? Batam ti ima, Manong Gabat. Kalbito mo ti paltog mo. Iputok mo. Iputok mo, Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inuray ko ni Esmeralda. Iti imbagak itay anang ilimangak kadagiti paltong kan bala. Ngem saan adimtang. Naimbaglakit din ta nagwarat adagos ti panunot ko. Kat na ilimang kon dagiti paltog. Sakbay adimtang da Senyorito Brandon. Taklambon, no anya kumanti inaramid da kada kami. Nasken ama ipaayan iti hustisya ti panakatay ti ubing. Anatamaan iti nayaw awan abala. Nang runa, no pabasulen da kami anaki kumplot iti dayjay akabalyeraw. Saan ka niya pa mangkot ni Gabat, nanabarang? Apay asyak ti pagsaludsudap. Saan kayo ka diyan nagkuyog ang nagawid? Pagdamagan kapayayan o kinakuyog ko ang nagawid. Langlanggungan na ka ha? Day, Oo. saan na kumalayatan di ka kadimasyan kanya kat bakbakita na kaun. Bakitan ka, di mo amo ti sumungbat iti nalintag. Nakitam ka day, nagkuyog kami ang nagawid. Saan ko ang napuutan ti isasangpot mo? Kan saan ko pa'y nakita ni Gabat? Ano pala mi napalpali ikaw yun? Imbagayo lang takuman asaan nyo pa yan nakita? Saan ko nga ron nakita? Luklukun na kon. No sana ka makatipal, anang ano paltukan ka na Saan ka di? Diyak pa'y kaya chimatay! Mabalin asan mo ama iturat timang paltog kanyak iti sangon-sango, Esmeralda. Gapo ka di, taad damat panagayat mo kanyak. Di nakasit kan Manong Gabat. Jak ipalubos nga arakupon kan agkanak manen. Kaputa kagurgura ka.
Jak isalda ti pusok iti kasken ka kasingin ti demonyo. No saan amay turad apaltugan iti sangon sa. No awan pasat ko ti tapuso. Patayin nak anak katalikutak. Tan kabalyo. Ho! 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 Oops. Namitlo ang nagpaputok ti paltog ni Esmeralda. Ngumkaslasan na aranta ti mang paltog kanyak. Anya nga tati kaya tasawan day ta. Iti imatang na. Dakasaklaw na yan. Jak namnamaan nga ayatan nak. Dimteng kamad gaya man gabat. Napanampalaan. Oy! Apayasaan nak nga itang talaga, ha? Ibatan nak? Indronak? Loko ka, ah. Awan ti bibiyang mo kanyak, Bruno. Talaga karkaritin nak, ha? Kaya't mo, tagpinatay talangan, ha? Sige! Agpinaltog ta. Kitaan tano asino ti bumtak ti banga-bangan na. Wenno malsok ti barokong na. Nakaarit ka, ha? Kung namno ka ba, anak? May turad ko timang patay kin katam na mom. Hoy! Anyat mapaspasamak ka na kayo adwa. Na senyorito, Ha? nagkasat ka pailaan nyo ko. Anya pa lang nga talaramay ninyo. Agpinatay kayon! Anya ti kaya tasawan da kan alboong Brandon. Nakita ti panagpinaturong ti paltog da bronok ng gabat. Isu ako nakagpinatay dakuman. Anyat mapaspasamak ka dagijay. Kaya't dati agpinatay? Ngem kaputa sanda nagpinaltog. Siya kun tinang paputok kadakwada. Aging kaita. Amuyo ka di? Nasakit pa lang tinakam ni Bruno, mama. Basol na. No saan adarasudos. Sana mapaspasamak kan kuana. Tikasta. Imbabain na kinidonya si Ledonya. Nana barang! Ay ba man da Bruno kan gabat? Kayat ko agasalita na. Agpada da aton to. Why, senyorita? Darasan, dagtignay! Oh, Ay, Bruno! Dapat! Papakayapan na kayo ni senyorito! Ila kayo, tilang amin amar aramid yaw! oh. Salbag kamat barang. Saan ka makipimpindukaw dita? Asit gam ida. San kayon amakibiyang ma? Siyak lang ti makisarita kadakwada. Adda na patag nga ipakaw. Awan matang na Bruno kan gabat. Ay na, nakintay gag itay na'y mataangak ti panagpin na turong da iti paltong. Kunak to ang pinatay da itayan. Sa kalpasan na, ni Senyorito Brandon tinang paputok kadakwada. Ay, nakabutbutang dagito'y amapaspasapa. Apay nga isuda nga agkadwa ti agpinatay. Ako'y anjak na ituro da pinaltukan ni Manong Gabat. Uray kasano tiluksaw ko kan kurak kan kuana itay. Saan ko kaya makabalan ti pumatay? Uray pa'y tinubay nak ni Tata. Uray pa'y kunak, anaturod ako na. Natangkanan tinakam ko iti panak kunak. Yung pagkarup ko no kabaala kung ti pumatay. Saan kaya ma? Ad-adang agturay ti kinalupoy ko. Saan pa'y anagbaligi ni Tatang iti kayat na pagbalinak?
may saak a babae. Nung pagbalinan ni tatang, akas may sa alalaki. Malagip ko manin ni Manong Kamat. Kas lamang mangag ko pala ang timbakana. Saan nakakapala na patayan, Esmeralda? Kaputa uray ti panagkitang kat kasingin ko ti demonyo. Ay ayatan na. Tiyaw ko ng pain. Saan nga iso ti klase ti lalaki a pagpitikan ti pusok? Kakurkurak ni Manong Kamat. Takas at tao. Ninanang, iso ti rumor di tabalay. Sumura ka kailangan. Ang mga noon yaman ang tidamagan ni nanang kanya. Itay pa'y apinaayaban kayo ken nanabarang. Apay nga ita kayo lang ato. Senyorito. Wanya. Kaya't yun nagpinatay kayo. Sumungbat ka gabat. Katsika Bruno. Salbag kayo. Saan la dinanong ni senyorito ni kabat din ito namin ito kanya. Wanya! Asino? Tikimarit kada kayo ato. Siyak senyorito. Pakawanan na ko ma. Diyak lang min magustuhan ti sana panangital-talag ni gapat kanya ka. Apay? Asino ka kumangay tal-talik na? Kansan kan ngagkalintikan pay? Denggan nyo ti baka. Ingkay agwanawan ni ti kabalbalayan. Agbingay kayo ti grupo. Awan dakes nga aramidin nyo kadagiti pumurok. Malaksid no makita yo ti kabalyero. Ulitek ken ulitek tumanan. Idatag yo kanyak asibibiyag. Maawatan nyo? Idatag yo asibibiyag. Tatang, naggapo niya pilang. Rabi ka. Nahimbag ta nakaturugan ni nanang. Umalatiwak ko maitibalay dadamyan, Esmeralda. Hanggang nasabat kaw ni Teban. Nakita da kanaw dagiti pasurot ni Senyorito Brandon nga agwanwanawan kadagiti kabalbalayan. Anya? Ay talaga apagat atapan da tayo akakumplot tayo ti kabalyero. Aday ta kano akabalyero ti pangulo dagiti tulisan. Sa dino nga tati pagnanaidan da a kabalyero, tatang. Takilaalatan nagparparang. Jak ammo. Agtamudak tulaeng iti dayjay a kabalyero. No adda mapatay na kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nang runa iti dayjay agapat. Tatang. Ay, sa bali man ti malagip kao, Esmeralda. Saan ka anauray iti nagtulagan ta alugar anang ilimbangak kadagiti paltog ken bala. Kwa, tatang, napana kami naginsayo. Dahil ta kumapay laeng ti kayat kao asalod-sodan itay. Ayan ti paltog mao. Adda iti nangidulinak, tatang. Saan ko ngayon tugot iti nagmulaan mi iti unas. Ang kasano asaan nakita dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nakitak ni gabat ken iti duapay a pasurot ni Senyorito. Simrek da iti kwartaom ket inwaris dalatan dagiti pagan anay mo. Dayta ti jak mo, tatang. Ay, naala, maturog kan. Sa paan tatirumwar, masapul ang maidulin ang naimbag dagiti balaken paltaw. Apaya nagsubli ka, Bruno. Nagtulag tay abantayan nyo ti akin dayang abagatan, akabalbalayan. Kat wanawanan mi ti akin laudan nga amyanan, apasat ti kabalbalayan. Apag iso amalikubkub ti kabalyero, iti kating nga antipurok. Kat na mapasamak na iti kating nga antipurok. Ano lakit di apumurok ti maraman?
Saan ka di aday ta ti masapol ang mapasamak? No adda matay ka dagiti pumurok. Adda pagbot nganda. No nga tabot-bot ngan tayo dagiti pumurok. Uuran tayo dagiti kabalbalayan. Anya? Oy, siya Sibio aman ni Garillo. Isaganam ti pusporom. Da kayo mo dita. In kay mga alay ti pangaron tayo. Mabiit lang, Bruno. Awan kasta abilin ni Senyorito Brandon. Kontrabida ka talaga, gabat. Timbilin na lang ti aramidan tayo. Wanawanan tayo ti aglawlaw. No addaan mo dagiti pumurok iti kabalyero. Makamo ka. Panawan ka manlangan. Makigtot kay tulangan. Intun gumilayab ti kabalbalayan. Intan kabalya. Ipay-pay sungatan ni Bruno ti imbagana. Tinasayaat. Surutak ni Bruno. Ang mga nulib atan nak iti kasipngatan. Amok akayat nak apatayan. Uja anak iti dayjay nga inaramid ni Gabat. Imbati na ti paltog ni Esmeralda. Tapnoan niya. Mabuting nga ta maduktalan ni Senyorito Brandon nga iso tinangted iti paltog ken Esmeralda. Wano, adapay sa bali agapuna. Nasken ama ipamuspusak a kasarita dayjay agapat. Oh, tatang. Anya ngay. Naidulit tayo matang dagiti paltog kan bala. Dahil lang, nung kasapulan tayo launay ti bala. Adayo dito yung pangalahan tayo. Dahil tamot ti pampanunutag. Sa baligayam ti malakip ka. Asino nga tatinangted ka dagiti bala ken paltog. Tsaka mo, tatang. Kantsaka mo na niya ti gapuna. Nga ada nang ibati ka dagiti bala ken paltog iti sangot ti ridaw ti balay tayo. No asino dayjay? Ket burbur tiyapay lang. Ayan tay kabalyaw. Iso ka di dayjay naggaraigay. Iti dayjay apas at tinangigalutak itay tatang. Dayjay, madamati pa nagarab na. Sabalin sa kabalyo di naggaraigi. Saan mo ka di amangag dayjay Esmeralda? Danapag ti kabalyo. Amangan no ni Manong Gabat ti nakakabalyo. Amangan no sisiimen na ta. Ket nasurutan na ta. Talaga sursurutin na ni Manong Gabat no kasta tatang. Pilitin na ka. Esmeralda. Tinaklatain gaan ni Manong Gabat tatang. Kagurgurak na chay. No kasapulan, patayakon. Dahil dyan tinakakabalyo. Nay, saan anigabat? Kitaem, adda abungot itirupa na. Ket dagiti mata na laeng ti makitkita. Day, chay ka ti kabalyero? Kitaem, intayag na dagiti dua nga iman. Kayat na asawan, saan akapusor? Si kakadeti kabalyero? Asino ka? Nagtung idlaeng. Dayta. Mangrugin apumanaw, Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May aktipan na kadanyop ti rusok ko na nabarang. Kaslamay tayo kirik na. Awa na pulos ti turog ko tinagpatnag. Kahit anya nga min tinagpuyatam aya Bruno. Kasla nalaylay abulong ti unas ti langam. Bigat ng nakamarang na pagpungpungtutan. Abusta na kapkasutak. Di mo kanyang mo, abinaon na kami ni Senyorito Brandon na nag-CM iti kabalbalayan. Saan kumat anapuutan baro? Asensyakan sige, panawan ka nga rudan. Taamangan numalaw anam ti mang tapis kanya. Mabit lang.
Titimplaan nakpay. Kaduam ti asukar na. Kay sunang nagado ti asukar. Kumusta ti panagwanawan nyo iti kabalbalayan, Gabat? Awan ka di tinadlaw yung nga umar-arubayan? Awan, senyorito. Naulay mo ti kabalbalayan idirabi. Nasapan saan naturog da. Tay didimtang kami iti kabalbalayan. Naidapan da kiti silaw da. Naginot da iti gaswin no nagbuteng da. Jakla mo, senyorito. San ka di Apollo sa nakaturog, Gabat? Anya, kabaalam ti mangita ulo kadag iti kakadwam ngagbantay iti kaunasan? Kabalak, senyorito. Naiturog ko basit iti parbangon. Ni Bruno kano ti awan pulos turog na. Pagbatyak ni Bruno. Duada ken borsyo ang mangita ulo kadag iti agbantay dito'y bilya. Nagsaysayang lagayam iti oras dagiti taom, Brandon. Sandalakit nga rod na nakapapigsa ang nabigatan. Mama, masapol nga aramidin tayo dayto eh. Tapno madugtalan tayo no makikumkumplot dagiti trabahador kadagiti tulisan nga idaulwan ti kabalyero. Kaya't ko makasarita dayjay alak kay Emiliano. Tapay pailaan? No saan mo kabala nakasarita, siya, ti makamukan kwa na. Masapol nga ipod nuna ti kinasasino tinangkaw ti mo kan kwa na. No, ti kabalyero matlaang tinangilamang kan kwa na iti. Ibaon ko ni Bruno inton madamdama. Saan pala makatrabaho dayjay alakay? Ado ti masapol na sungbatan dayjay alakay kanyak, Brandon. Kat no saan na amatumpugan ti sumungbat kanyak. Ipasangok kan kwa na ti shotgun. Talaga nasikap ka, Gabat. Nakaturog kagayam. Sa nakas kanyak, na nagpatpat na ngawan turog ko. Jak kabalan idin, Bruno. Iso kinasaritak dagiti kadwak. Naisuda pa ilang ti agbantay. Kat iturog ko pa'y basit. Kat kasanon no saan da nasiputan ti kabalyero. Binilan ko idang agwawaras da. Adda kayo mat. Nangagyola ko ma. Tida na pagkangaraigi ti kabalyo dayjay nga estranghero. Apistolero. Nalain ka talagang agkalintigan. Nasakit ti bagbagik. Kat kasapulak ti pagwatwatan. No agkakapsot ka. Ang ka maturugan. Bruno, binaunak ni Senyorito Brandon tatlo kasarita ka kano. Inka kano ayaban ni Emiliano. Takayat na kano kasarita. Gabat, oray ta sidag ti kabalbalayan iti kaunasan. Si kantulagan ti mapan. Sakto latang araw ti maka mo, Bruno. Bruno, agtamtamdag iti tawa ni Doña Margarita. Nakakusilap amang kitkita kadatayaw. Uray madamdama kanong, saan apumanaw ni Emiliano ijay balayda, saan pa'y makatrabaho. May saka matabakit at nagulit. Sige malangan, madamdaman doon. Panawan na kami kani Gabat, kat saan kami pa analpasan nagsarita. Ang mga nagkinarit kayo manan. Ina, uray akla na kigtot, idi nagpaputok ni Senyorito Brandon, idi kalmat. Watan ti marikliknak, may papaniti tayo dyan, kapalyero. Kasino nga tangag peso? Awan pagilasinan. Basta, nakapantalon, kan nakapado iti nangisit. Nangisit mo't lang ti abungot na. Tila ang batog ti mata na ti katsla. Ayan ti abot ti abungot na. Esmeralda, Tatang. kinasaritak ni Nanang Mao. Panawan kanulatan, takabaalan na kano ti aglutaw. Apay, papanan nyo? Napigsa akon, kabaila akon ti agtrabaho.
Kasla na sakit ti bagbagit nga awan aramiden na. Sa dino ti kayat yung pagtrabahuan. Agtabas iti unas, wano agmula. Siyaklatan ti paramula. Da kayo ti agsibog. Iti pagtabasan ti papanak. Nabayagan ajak nagtabas. Wen kayam tatang. Saan na kayo kadipay a kinasarita ni Senyorito Brandon? Ngagsubli kayo iti naggaikan nyo iti akaladaan? Saan pa'y? Gamno kayat nak nga isubli ijay. Kayat kulakta. Tabarang sublian nak tinanggem idi kanyak. Saan kayo amabutang? No maulit tinapasamak. Nakasagana akaon. Jak ipaluubos amalibat nakpay dayjay. Gam adda atap ko. No asino ti akin aramid iti dayjay. Ket dayta ti kayat ko amapaneknakan. Ni kadi manong gabat, tatang? Isodaken Bruno. Umay kang harudain. Taagkoyog tan amapan iti kaunasan Esmeralda. Wen tatang, kasaritak labit ni nanang ta ipalagip ko di agas na. Amang na malipatan na di agas nga entud ni Ama Tilis. Aha! Parda sampay tagtaray kabalyo. Awan tao iti balay nga naka Emiliano. Mamutang nga ta, kataglemlemang. Kat ni bakit Susana. Napananang ta. Amang maturog. Kanya nga ta, nagsubli kat puurak ti balay na. Nagsubli ak ti Villa, ajak kadon nila kay Emiliano. Agong naklakit kini Doña Margarita. Amangan lo paturungan na iti shotgun na. Ti. Ha! Dayto yan ti pinaalayo adanog, senyora. Ay, napudo to na yan ti panawan. Kasla pa'y marigata na kaaghangas iti kinadagangan. Ay, senyora, ibagat ka di kini Imias nga isagana na ti kotse ta itaray na kayo iti ospital. Anya? Kaya't mo ta ibarsak ko di tarupam to'y baso, ha? Saan ka di, senyora? Makatrabaho ak pa'y no mabulsil ka. Kung guna ba? Pagpungtuton nakmadan. Alam niya pamaypay. Tapaypayan nak. Talaga po duto nak. Ayan lang amin tayo dakalapal eh. Nagmatan amo tinakay paknihat. Kakit mo lagat kan. Hun kaya, nadya Bruno. Nabayag ka din na nakapanaw? Uwan, senyora. Jakman amo nakapay asaan pa'y ang nagsublay. May samot na siya. Ni kabat la kumanti binaon ko. No kasta natulnog kayo ngagtrabaho. Awan ti problema. Ken balaagan kayo. Saan nyo agamdan ti kumontra? Ken no amuyo ti paglumlumangan ti kabalyero. Ipulong nyo kini Senyorito Brandon. Ket addagun gunayo kanyak. Gabat. Gabat. Oh. May kayo gaya mo nagtabas, Ama Emiliano. Saan na kayo nga rod anadano ni Bruno? Taapay ka na. Kaya't na kayo kano akasarita ni Senyora Margarita. Anda kayat ko adamagan ken kagabat. Nasukainam ti paltog nga intad mo ken Esmeralda. Ngam apay asaan mo nga insuko ken Senyorito Brandon. Sapay kas na mga alumnos di panangkit-kita na kanyak. Patasan na timang bastos kanyak. Talaga na pintas ka, Esmeralda. Saan na makaumaaboyaan tinalibno sa rupam? Nabangluka. Uray sabon apaglabawan no arutang ti pagsabsabon mo. Pangasim. Saan nakabastusan? Nagapo aki di balayo ngam awan tao. Ninanang lang din nagbati. Matmaturog nga ta. Naimbag ta na panunot ka timay dito itapno pagdamagan ka no ayan ni tatang mo. Tagsubli ako maitaya namang puor iti balayo. Talaga agtakas ka. Kaya't mo apuuran asinibiyag ni nanang ko? Abos ta saan pa'y anagimbag iti sakit na? Ayan nila kay Emiliano. Siyak ti madaksan ka ni Doña Margarita.
No jak kaduang agsubli, Jevilia. Aday ti kaunasan nga tabtabas. Nagdiretso ako mga ron ijay itayan. Matagtakan lakit din ni Doña Margarita ang mangururay kanya. Ang pagparangag to at tuso nila kay Emiliano. Takita, no di kakaasi ang malati ko. Kasan mo nagpaiso? Nulatig ko ni Doña Margarita ni Tatang. Apay nga ta, apay na ayapan na. Anya tinamnamaan niyo ang mapasamak. No insukop ken ni Senyorito Brandon ti Paltog, ama Emiliano. Kat anyamot ti aramidan na Senyorito Brandon, lumaamuan na asik ka tinaggapuan ti Paltog. Ha? Asino ka talaga gabat? Ni Bruno ti Dimtang. Api nga imay dito ikaw nasan. Sungbatam ti sarudsug ko. May saka nga impostor saan ka di. Pagda kayo malagayan nito lakay Emiliano. Amuyo, gista yan pinuurak ti balayo. Anya? Umay kayo. Matagtakan ita ni Doña Margarita amang ururay ka na kayo. Apay, anya ka no ti ibagana? Saan kan nga gasaludsod? Umay kakit din. Saan nag-agoy ho din? Kabaalak ti magna. Di payamanin nila kay Emiliano. Ajak innala ti Paltog. Sa anak amaag nga isukok kini Senyorito Brandon. Di nagpaypatayan no maamuan na asyak tinaggapan ti Paltog ni Esmeralda. Apay anak bayag kayong Bruno. Matiktikan launa yan ni Doña Margarita nga agururay. Nakasagana pa yan ti latigo kan shotgun. Mangiram-raman ka ngamin. Sika alakay. Sikat ti malatigo. Kat daytuyen ti kanibusanam. Mapantayo nga ruden iti uneg, Bruno. Panawan kayo latan. Sige, agbatiak dito yun. Diyak kaya ti may ramraman. Nakayon ti mangkuyog ka ni Ama Emiliano na nabarang. Tagkrut kamot gayam. Anya ti punam, si kaalak lakayan. Bruno! Apay ngita kailangan? Ay, kuha ngamin, senyora. Inlambangan anak na ito alakay. Saan ka naglambang? Nakita mo nagsarsarita kami kanagabat. Saan ka nagkalintigaan na kay Emiliano? Agtignay kayo ngaminaw lakay Emiliano. Lamisaan tinagbatanta. Nagabay ti lati ko kansyatkan. Kwarta tinagyan iti basit abag amakit-kitam. Sanga 10,000 apasig asagsa nga gasot. Agpili ka iti kayat mo. Ket no awan pilhik kadagita. Tonto! Pagpungpung toten na kadi ha? Jakpay kayat ti matay. Ken uray nakurapayak sa anak arupat kwarta. Agin ko kuna kapailan. Ha? Saan ka di nagreklamo kayo iti sweldoyo at trabahador? Ita ibagam saan mo akayat ti kwarta? Doña Margarita. No, saan mo akayat ti kwarta? Dahit tangarod latigo kan shotgun ti parakan ka. Amok at ngalyo ti biyag mi anak kurapay. Kaputa addaak iti unag ti bilyayaw. Ngam anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Wenno anya ti kayat mo ang mapasamak. May salag ti kayat ko ang mapasamak, Emiliano. Ipudnom kanyak ti kinasya sino kinangkamag kan nang ilambang kan ka. Imbaga kun idi kada kayo. Kat awan pagbaliwan na. Jak nga bidbid tinang kauti bukan nyak. Takanayon anak kaabungot no sarungkaran nak idi iti basit ago kayab. Anang ilambangan na kanyak. Ha? Saan nga ta ati kabalyero dayjay? Uwain, may isa kabalyero. Tanaka kabalyurakat. Ay, tonto! Saan ka makilinlindo ko kan ka?
Kaya't mo talatigon ka. Wano pataya bagtabanga-bangang babaan to'y shotgun. Uray derderin nyo ti bagig. Oh, May salaeng ti sungbat ko kada kayo. Jack Ammo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naisugalak gayan. Dandaniyak na nagiti nagtugawak. Awan mo't langin mangeg ko akan albuong. Agpatinggan samat lang ni Doña Margarita iti pamutbutang. Anya nga ta, no siyak langan ti manggibos iti biyag nila kay Emiliano. Mamuan dan to kadipay, ay asyak tinanggudas. Ang lalo no ilemang ko ti bangkay na. Kat inton masarakan da. Narunot gaya man. At din ito nga nakakabalayo. Saan ani Bruno daytoy? Kan nagkapoy ti daya. Ni Esmeralda. Sinabat na kiti kakadwag. Inwalin na lang. Manong gabat? Ayan ni tatang. Nagkuyog na ni Bruno, Esmeralda. Pinayaban ka no ni Doña Margarita. Apay ka no? Dahil tatisan ko ang masungbatan. Ang mga no, danda ka sa napasamak ng tatang ko. Awan pa nagtalit ko kada kayo. Agpapada kayo at dakas! Pinasit kang nakna na parang. At nakadi bagayo kanya? Inkakanon itulnog nila kay Emiliano. Sa dino ka dete nakakitaan kan kuana. Madamang agtabtabas itay. Sa dino ka no, ti pangitulnog kakin ko na. Iti maode at agtungpalan na. Nyamot dayta ako namon, Bruno. Uray la asimgar dagiti dut-dut ko. Di kalamaas siya namang patay iti lakay. Amo kaya, no naewaran ti bangkay na. At dako man nangag mo akan albuong Sa dino nga rotel na. Sandan sapay matanal pa sa nagsarita ka ni Doña Margarita. Ne. Isukaya man dayta. Bruno, apengin sarding mo ti kabaliyaw. Doon saan kayo palang kada pagsaritaan tayo? Hindi ko mabilya akasarita kayo itay. Ngam jak kayat nga damakangeg iti ibagak ka na kayo. Saan mo akayat amangeg? Wano saan mo akayat amakita da ti panang patay mo kanyak? Anyat sasaw malakay? Doon saan ka, wano saan? Kasta ti kayat ko. Natulnog ka matgayam lakay Emiliano. Ita, anya ti ibagam kanyak. Nagasat ka palang, tadi na ka pinatay ni Doña Margarita. Kat kayat mo asikatimang patay kanyak. Agyaman ka, ta saan asikatiin todok anang kemeg idi kanyak. Anya? Saan ka di apod no dayta, ha? Loko kalaklakayan. Apaya kemegan ka palang. No kayat ka apatayan, uray itan. Ops! Agyaman ka na sabat kayo kini Manong Bruno, tatang. Manong Bruno, siya akong timangyawid kini tatang. Apaya pimanaw kay ti trabaho, Esmeralda. Maungtan kalakit din, umamuan ni Doña Margarita, abinaybay ang ti trabaho. Napat patag kanyak ti karadkan ni tatang ko. Sana bali ang makisayan ti tangdan ko. Wano dosain nak ni Doña Margarita. Saan nak kami ngagdalakan ka? Panawan na kamin kan Esmeralda, Bruno. Makamu kayo. Nga maamuan ni Doña Margarita na ito. Nagsagana kayo. Hey!
Tatang, apay animanong Bruno lang tinakasakay iti kabalyo, iti nakita kayo. Pinadisaad nak ni Bruno, Esmeralda. Nagatapak nga adadakas apanggap na kanyak. Ngam nakasagana ak iti aramidak itay. Numadlaw ko apaltugan nak. Kalaatag akong taran ti kabalyo na. Sa agtarayak asumpok iti kaunasan. Dakas tinagparik na kanyak, tatang. Ipudnokken ka, Esmeralda. At hapag ani Bruno tinangkidnap kanyak. Anya? Saan nga taan ni Manong Gabat? May sa kadakwada. Day tati kayat ko ama panagnakan. Ket oras ama amwak. Ibales ko tinamay anda kanyak. Kayat ko ama duktalan. No addamat la pa kay naigan ni Senyorito Brandon. Talaga adakas da. Umaykan, Esmeralda. Agsublitan iti trabaho ta. Saan ka unay nga agdandanag? Ngem, masapul ang nakasagana kang akanayaw. At dadimta nga nakakabalyo. Kat ni Ama Emiliano ti dimsaag. Ni Esmeralda mo ti kadwan. Tapno awan makunkunam Gabat. Nagsubli ak matlaeng nga agtabas. Nimot kayo Esmeralda ti kadwayo, Ama Emiliano. Wain, ni Esmeralda. Amangan no kayat mo ama amwan. No anya tinang paayaban ni Doña Margarita. Sa anak nga inggaan ni Doña Margarita. Kayat na ama amwan no asino tinang kemagkanyak ide. Dandani si katinto dok. Uray saan ko akap-kap na kan. Saan asyak, Ama Emiliano? Pabasulan nag. Tadakasak iti panagkita yo. Saan ka di aday tatipod now? Saan tayo nga sinupyat pa'y? Agsubli kayo iti trabaho yo. Talaga anatanggan ti ulbod day ala ka Emiliano, mama. Bueno, talaga asan na mo ta nabigbig, tinang kemagking ka na. Injaya kiti kalagatan, ngem saan akin nabutang, timalati ko, kan pinatruhak pa iti palto. Agalwad day ala kay. Saan nyo kumapay lang nga pinapanaw, takasaritak ko ma? Tanya ti bagabkan ko ana. Naskan na dosa day ala kay. Tapno da pagnakman na. Nunaskan nga ibaon kumanan nga gaik iti kalidaan aramidak. Saan na magwantaan nagaikan day jay, Brandon? Naglawa. Uray 50 ka tao ti manggaik saan na malpasadagos. Dosa pay lang day ala kay, mama. Nakasaysayang agundaway. Natay ko man na di alakay. Dimting amin ka ni Esmeralda. Nagparik na nga takin ko ano, ti dakas sa mapasamak iti ama na. Naturod na di alakay. At apan nagaya, masyakin ang kumagkan ko ano edi. Ang saan nam to ang mapaniknikan na ita. Ta saan nakmut nakita. Anda kagaya man, Bruno. Tapay, di yun nangyag ti garay giti kabalyok. Uri awan sa mo ti bagayo kanyak. Ayat yun lang, anda kasarita yaw. Nagalisto ka man anang itulnog kini Emiliano. Ay, abangan no, pinapaggas mo launay tinagpataray. Kit di mo napuutan na nagiti kabalyaw. Sanak akas ka na kayaw. Buntog, anatan. Nagalasan ti panagsasaong kanyak. Bakit ako? Di naklaan mo adayawan. Panawan man. No sana ka makatagpal, arabisin kayo. Inak mala maturugan. Amangan no pagsubyan na ka ni Senyorito Brandon, amang ayag kinila kay Emiliano. Kaya't na ka no, akasarita. Apeng aming awan ni Senyorito itay. Ano? Mabanila ta. Gundaway ko namang patay iti dahi di alakan.
talaga apagatapanak nila kay Emiliano. Kasta ti kinadakas ti panagkita da kanya ken ni Esmeralda. Asino nga tangamin ti akin aramid iti dayjay. Amangan no ni Bruno mat. Ang siyak ti mapabasol. Kagurguran ni Bruno. Namin anon aginandat nak apatayan. Kasanulahanan, tadyak na panonot tinang surot kada kayo ijay filya tatang. Amang ano talaga amot apanggap na kayo apatayan ni Manong Bruno. Dahil ta tinagparik na kanyak, itay pinadisaag na kiti kabalyaw. Ang nakasagana ak iti mapasamak itay. Dandan nila nga raw din dakas ti inarami ni Doña Margarita kada kayo. Kaya't nakabot-bot ngayon. Agatap nga amok ti kinasya sino tinangkem magkanyak. Ngam saan ko la akayat nga ibaga. Pinagpili nak no kwartawon no dusaan nak babaan iti latigo sa paltugan nak. Tapno maminggadan. Apay adiyo ibaga ni Manong Bruno ti atapin yung akin aramid iti panagpukaw yo. Wano saan ni Manong Gabat? Saan? Tatang. Amangan no madaksanak. No agibaga ak iti jak kap nekan. Ken kayat ko asyak amis mo ti mangibales iti namay anda kanyak. Asino man kada Gabat ken Bruno. Karaigit ti kabalyo deche tatang. Saan ati kabalyok ti nagaraigi? May salakit di kadagiti taon ni Senyorito Brandon. Anya pa lang ti bakada kada kayo. Nuni Manong Bruno dayjay. Saan kayo asumurot kan kuana tatang? Uno saan? Kuyugan kayo. Nila kay Emiliano dayjay ah. Saan matarimar ni Bruno wano ni Gabat? Ni Bursyo dayjay. Ni Bursyo nga ron tinapan na ngayab kini Emiliano. Ay, kaasim dayjay alakay. Saan da nga ingga? Anya nga tamanan ti masapol taken ko ana. Adagoy-kuyo din na akabalyo. Nagkabalyo nga imay dito ibilya. Amuyo ka din o apay pinayaban kayo la kay Emiliano. Natangken nga mintioloy. Iso amas sa pulado saan kayo? Saan kayo amaawatan? Kalpasan day di iraraot mi dito'y bilya. Nagulimag kamin at trabahador. Uray na sakit tinakam mi asaan ana ipaay ti hostisya iti ubing anapuntaan iti nayaw awan abala. Sana day tati pagsaritaan ta. Saan nakakarkaritan? Lagi pa mga dakay ti bilya. Saan nagkampaputang? No nakalusot ka kan ni mama, saan ka makaliklik kanya? Ulitig ka di manen. May sa tisungbat ka. Saan kan makipinapilit kanya? Sana bali, makatrabaho kan. Manipod no bigat. Agsubli ka nga gaik iti kalidaan. Anya? Kas do sayo. Kas iti sigod. Bantayan na kanigabat. Kat saan kan makaliklik? Mapanet na kakitan no kakomplot mo ni kabalyero. Nakapanaw mo't gaya mo't nila kay Emiliano Bruno. Asino tinangitulnog ken kuana. Agmay-may sapi manaw. Kasta una ti panang pataray ni ti kabalyo na. Kat ni Gabat, napanan na. Tsaga mo, awan bibiyang kuken kuana. Amagan no napandakit din nagwanawan kada Bursyo iti kapalpalayan. Aginanak ita arabi. Kat no tayo jay mo't ni Bursyo. Saan ka day ani Bursyo tinapan na ngayab kini Emiliano itay? Nagano damagan nyo kanyak. Mapanak man langin maturog.
No, di nak makita ni Senyorito Brandon. Ang mga no'y baon nang matlang agsiim iti kabalpalayan. Ay, talaga at tuso day ta, Bruno. Hinakmit ka nagigda. Ang mga no makalagip ni Bruno kat baonin nakmanan nga agtimpla iti kapina. Ano, pilitan nak nga aginom iti ara. Awan matlangan ni tatang. Di na kaya ta sumurot kan kwa na. Kabailan na kanwa sa lakniban di bagina. Ay, nanya mo na tinang paayabanda kan kwa na iti Villa. Tidakas, naitulo ni Manong Bruno tidakas sa panggap na kanitatang. Ay, ano na dyan? Kaslada ng barsak iti ritaw. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.